Ayo baru tak kayak naon deh. Ini nggak lompatan. Baik kan deh. Nah layangan. Wing kadiyo. Kadiyo si Babang jeung si Adan keur ngarerok layangan. Dek. Tanya gen kaditu bagian. Dan layangan ada dia bae. Miskin kan ya? Adan putar-putar nape orang nama capek. Kande. Jangan ngerok layangan. Si Babang dan si Adan keur ngerok layangan. Si kana main nu eleh. Aing milu tuh. Gen atuh milu. Aing kuat nama kuat aing. Eta dan mata bedan alus dan. Ini bang ya. Kayak yang kurang ala bedan. Nges di kula bang di dia bang. Dan kenapa ayat itu? Ayat lah. Bang, itu baru dah kelompatan karen nih teh. Yang karena orang ngarok layangan urun. Tadi teh sampai tanahnya orang. Nah, ilok deh bang. Iya layangan alus pisannya bang. Enggak lah, capek. Suruh satek milu. Cing, lompatan yanganan tuh. Tok si Poden arek ngerok layangan. Layangan anda sih. Itu si Babang jeung si Adan naik ngerok layangan. Kalarnya tahu orang. Ya aneh ngajak aing sih. Orang ngajak si Poden. Si ada daekan. Orang ketok si Babang. Tadi ngomong naik layangan. Andai layangan itu Allah. Nah sih pun be aing. Liwat mah kali liwat bege. Hei kan didugdig. Maaf bos. Nanya nadi kepo. Sa ditanya teh. Siau lare saya aing keur sarewot.
Naon orang makan lewat. Cak aing keur sarerewot di bubuduk si Pudin. Maaf orang mah teu nyaho naon-naon. Ira dibawa puter-puter. Kidoy. Gandeng gaming. Naon itu sekolah. Ajak sanggutan bang gitu bang. Ya. Sekolah sanggutan jangan. Geng ngajar jangan. Oh baru dak. Boy, tenaraha. Itu siapa ditanya ku. Nyane. Jangan kadio. Ayeuna nih, ayeuna naon? Babang dek tadi ngerok layangan lain. Oh, tadi orang dengan layangan. Tapi nganter si Adan. Oh, nah, di warung. Itunya urang ke ngomong be urang. Betul itu olahraga. Bu Pudin nggak bodoh baik. Kabo. Sangkana orang-orang ngarek layangan. Padanya nalompat aja si Babang ngarek ka warung. Damai balik layangan sangkana ngerok. Kumang, banget. Iya, ngomong naik ngerok layangan. Iya. Katarik. Tok si Pudin ngomong naik ngerok layangan di walu. Oh, di 2 kilo. Nasian. Aing. Kalau enggak ada, siapa? Di 2 kilo. Ini nyawa tes paling. Di walu. Warna balik deh. Nyawat teh kan nyawat. Di 2 kilo. Ya, aing sarewot di musik Pudin. Balik deh, kalancar. Aing sarewot Di 2 kilo. Ya, aing sarewot di bobodok musik Pudin. Kanyewat. Ya, aing sarewot aing. Ya, aing. Pudin. Yan. Sat. Orang kadela astaga. Iya. Iya. Ada benang. Pare. Di 2 kilo. Mana yang? Di 2 kilo. Kumaha? Oh. Di 2 kilo. Abang dan si Adam ngerok layangan. Di 2 kilo. Di 2 kilo. Si Babang dan si Adam ngerok layangan. Balik desa. Lah, capek. Ngomongnya nih akhirnya buat kumaha. Dah capek. Damang. Lah, capek. Lu lompatan yang naon sih? Jiwa lu. Ji, lompatan mau nyanganon sih.